always hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together when you're ready to lose it and bounce to the breakneck beat. And like junior, seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I can fly. I'm on 6, 7, 8, cloud 9, and ain't nothing gonna stop me, 'cause I'm just too mighty and high. Can't nobody give it up. Täna testime me mudeli uuenduse läbinud teise generatsiooni Toyota iGo'd. Aga me ei tee seda Tallinnas, vaid Toyota lennutas meid selleks Taani Kopenhaagenis. To the throne like a rising sun, making rising sums, up and away with a million thumbs. So self-made, you think I was asexual? Fresh figure, let me finish my victuals. Bon appetit, yeah, time for treats. Better get it fast, boy, melts in the heat. I'm wrecking on the mic, I'm on a mission to ruin. You wanna know how it's done to get to doing as I'm doing? I'm a Sally Ford, like I Sally on. Raps come on done, it won't run, workplace of fun. All those technical improvements result in more power. 6, 7, 8, Really slow down on the tip, cloud but there is no bike on. ain't nothing gonna stop me, 'cause I'm just too mighty and high. Can't nobody give it up. Toyota iGo on selline auto, mille roolist vähemalt Eestis ei oodata välja astumas meesterahvast. Sest levinud stereotüüp on see, et selliste pisikeste linnaautodega, seljakottidega sõidavad reeglina naised. Ma ei näe põhjust, miks stereotüüp muutuda ei võiks. Jah, tõsi, Eesti mees vajab muuhulgas ka riistapikendust, milleks see auto väga hästi kõlba. Vaja on ikka vähemalt 3-liitrist mootorit ja suurt kere. Aga miks mitte pisikese Toyota iGo'ga sõita või mõne muu pisikese linnaautoga? Sest tegelikult on see 1-liitrine vabalt hingav mootor täiesti pädev seda pisikest kere liigutama. Ta on nobe, reageerib väga hästi roolile ja mul ei ole mitte mingisugust probleemi läbida isegi teravaid kurve suurel kiirusel, kartmata, et midagi dramaatilist juhtuda võiks. Tõsi, kiirtee jaoks jääb sellest pisikesest mootorist natuke väheks, eriti kui seal agressiivset sõidustiili tahaks arendada. Tõsi, see ei ole nii mugav, sest auto on pisike, auto on kerge, mis tähendab seda, et kiirteel sõites peab kogu aeg tegelema selle roolimisega ja kui on vaja kuhugi vahele süstida ja mööda sõita, siis tõepoolest jääb mootori just väheks. Aga kui palju me satume kiirteele sõitma kiirusele 130? Aga kõigiks muudeks asjadeks on ta igati okei auto. I'm on 6, 7, 8, cloud 9, and ain't nothing gonna stop me, 'cause I'm just too mighty and high. Fresh Big, how you feeling? David F. Man, I'm on top. I can't believe they're hearing this from the rooftop of hip-hop. Fresh Biggie, how you feeling? David F. Man, I'm on top. I can't believe they're feeling this from the rooftop of hip-hop. Ain't nobody give it down.